Jangan jatuh ke apa ke. Banyak giveaway lucky draw. Hoki, kita stay on your left, right? Opposite, memang opposite. And one more thing, tak biarkan kawan-kawan kita Third row, kneeling, lutut. Right. Okay. Langkah ringan hati menyatu, senang meriang di udara, semua ikut dalam gembira. Dari ujung kota ke pegunungan. Let's go. Kita banyak sesat di sini, tapi kita try je jalan, tengok ada tak jalan ke LSJN bawah tu. Let's go. Sesat bro, sesat. Kita layan lah. So itu guys, 10 km sama kaf. Let's go. Okay guys, kita join challenge. Korang jangan laju-laju, starting 2 km. 2 km. So jangan, make sure jangan jatuh ke apa ke. Stand tu. Yes. Okay. Ini winning kita. Winning kita. Winning kita. Aku ada 10 potong belas tadi kan? Aku ada potong. Tak pernah. Race 1 kilo. Sempat. Aku dapat ke 10. Kita tengok apa hadiah kita dapat. Let's go. So sekarang kita nak try yang ni untuk pasaran Yang kita buat air dah 2 botol. Okay. Satu tinggal satu. Then this one. So the flavor we are using adalah passion fruits dengan grapes. Ni passion fruits. Ni semasa run pun boleh. Dia memang semasa. After run pun ada air lah. After run we suggest recovery. But kalau you buat 21, this one in the middle cantik dah. Okay. Lagi-lagi you buat trail, in the middle memang cantik. So congrats all winners. Ada dua. Murih. So okay guys, kita dah tamat event CAF dengan Peneru Malam pada malam ni. So dah pukul 1.42. Kita nak balik. Alhamdulillah rezeki kita dapat full set CAF 4 ke 10 untuk 2 km speed. Let's go. Energi positif jadi saksi. Ayolah